Atongoria a ngwatanĩro ya One Kenya Alliance nĩo Kalonzo Musyoka wa Wiper, Gideon Moi wa KANU na Martha Karua wa One Kenya ũmũthĩ mekwambĩte hema kaunti-inĩ ya Machakos arĩ thikũ ya gatatũ makĩmatha kura cia ikamba-inĩ. Akĩarĩria aikari a Machakos, mũtongoria wa One Kenya Martha Karua oigire ihinda nĩ ikinyu aikia a kura makorwo magĩcenjia atongoria, na aregana na ndereti atĩ kĩhĩtahĩtano gĩkĩ nĩ gatagatĩ ka William Ruto na Raila Odinga. Tumekataa katakata kuambiwa na magazeti, kuambiwa na runinga eti Kenya hatuwezi kuwa na viongozi wengine, eti choice ni watu wawili. Kenya has a rich menu of leadership, na kuambia kati ya hawa viongozi rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya ako hapa. Tutaleta free secondary education form 1 mpaka form 4. Na hizo pesa ni zile zimeporwa na hao wakora ambao wanazitumia kuonga wananchi. Uge wa Karua nĩ ũnyitirwo mbaru nĩ Kalonzo Musyoka na Gideon Moi arĩa mamũgwetire ta mũtongoria njamba no tarĩ wa kuruhanio na ungumania, makĩũria aikia a kura kũhe ũtongoria wa One Kenya Alliance kanya ga gwathana. The Iron Lady incorruptible. Umeshasikia hata mtu akisema Martha amehusika na ufisadi? Kuna kiongozi Kenya hii ambaye anajali ustadi wa Jamhuri ya Kenya, integrity in leadership, mtu ambaye anaweza kukemea ufisadi na kuangalia right na kukataa. Gideon Moi na Kalonzo ningĩ nĩ monekanire kũregana na ũtongoria wa mũnini wa President William Ruto ũrĩa moigĩte ndangĩhokerwo bũrũri. Na uelewe wewe, huwezi ukaajiri fisi kuchunga kondoo wako. Ati Kenya kwanza. Kumbe wanadanganyana, na ukweli wa mambo ni wakishinda hawa, Kenya kwisha. Tusikubali wengine wachukue ushukani, kwa sababu wakichukua ushukani Kenya kwisha. Atongoria nĩ mahinyĩrĩirie matigateanĩria kĩoneki kĩao na kũnyitana na ngwatanĩro ingĩ. Karua akĩũria ateti kwa gwĩtĩkĩra kũnina ciama ciao, ũndũ ũrĩa oigire nĩ ũgwati. Oka will go all the way to the debe. Na njia ambayo tumesema tuko ndani ya Oka. 2017 ikakuja wakasema tubomoe nyumba zetu tujenge moja kubwa, na wakafanya hivyo. Walipoingia nyumba moja ile tunasikia ni nduru peke yake. Kuvaa shati moja na tai moja imeisha. Hakuna amani tena. Usiambiwe ya kwamba lazima uwe kwa chama ya mtu fulani. Tuko hapa tukiwa viongozi wa vyama mbalimbali, sababu katiba yetu imesema Kenya ni multi-party democracy. Tunaweza kushirikiana bila kuvunja vyama vyetu. Muthenya wa rũciũ Karua nĩ ũkanyita atongoria a One Kenya Alliance ũgeni kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Kesho tunawatangazia hii timu ya Oka tutakuwa Kirinyaga kwa Martha Karua. Kesho. Ngĩribotera Kameme TV, Njeta Gĩtaũ wa Wanjikũ.